Kuća je stara, ja vjerujem da ima i 100 godina možda. Pa nema, 46. pravljena, jer smo gor živjeli, gor sam ja rođen na sred sela i bila je, kažu, ja ne pamtim, imao sam 2 godine, bila je nova kuća, dvobojka. Znaš šta znači dvobojka? Ovaki sprat, još jedan taki sprat, onda čardaku. To je dvobojka kuća. Ja je nisam upamtio, imao 2 kuće, godine kad je selo pogorjelo. A selo pogorjelo, jedna žena, imala čovjeka, šefa voza. I mora na posao i mora hljeba ponijet, nema nigdje kupiti tada. To je 45. je bilo. I imao sam babinu gamiđu koji je načeru sve žene da podunu vatru, bio je opasan vjetar. Nije mogao načerat, moram ja ispeći Zairu hljeb, kaže da ponese na poslu, nema šta jest. A on je šef voza. I dobro naložila, htjela da brže ispeče, ono se zapali, tam bio neki papir u čardaku, u žaku. Ili papir ili je krpa, zapali se i kako ono vjetar duo, ono oborilo u čardak i zapali se kuća i 24 šljemena izgorila. Šta 24? Šljemena izgorila što štala, što kuća. 24 kuća. 24 objekta u selu izgorelo. Jes, tada, 45. I naša izgorila kuća. Samo je moja štala ostala 45. u sred vatri. Nekako je uspjelo udunuti, nisu ih zapali. Znači, nema 100, ali Boga mi je blizu. A i dan danas u njoj živi. 47. je napravljena i malo prepravljena, malo je tam proširena. Pravo ona stara bosanska kuća. I malo gor. I nema podruma ispod sve kuće, sam do kuće. Nije imao ko nić kopat. I 52. babu išao na neko ispitivanje u Tuzlu, 3 mjeseca bio. I donio nam u akšam, evo došao s nečim. I donio nam 2 zeca bijela i zatvorimo tu magazu. Odrastoše golemi istori i nestade. Kad prorovili oni zec, nisam vjerovao da je to tako bez temelja zid. Dok nisam oborio ovu verandu ovdje i pravio ovo kupatilo i potkopao se i okiša se, ajmo rekao Amrića jednog, ajmo zašalo to do mraka, zašalo izli, hoće mi se zid obori, kuća. Nema temelja nikak. A i dan danas stoji, dan danas se živi u njoj. Jes malo popucala da smo uveli vodu i odvod u podrum. Ovdje iz ovog šahta, pa ovdje na ćošak i nama metar iza ćoška tamo uveli i beli je zbog toga popucala. A toliko se života u njoj proživjelo? Yes. Koliko vas je u njoj iz nje izašlo? Pa 9 živi djeci. Ima 20, ma kaki više, što unučadi, što pravunučadi. Pa ja. Evo, neki dan mi jedan zet umro u Kamensku, imam jednu sestru koja je rođena iza mene. Zada je bilo ime. Vi imate 82, jel? Jest, 82. nastala. A Nani 80. Jest. I vas dvoje u 80. godini daske čistite, od eksira slažite, grede. Gledajne. Ko momak i cura. Isto. Ba isto, šalimo se kom da smo mladi. Jel da? Ma je. Puna šupa je došao mi sin, sve prevuko evo gor, složio, puna šupa evo gor. Ne dao ništa vrijedan da vidiš. Sin? Ja, kuću napravio golemu 3 sprata. Pa na vas, kad vi u 80. nosate ove grede i daske čistite. I on rodi, iđe u Holandiju, iđe svukuda. Rodi. Koliko imate djeci? 4. 4. 2 sina. 2 kćeri i 2 sina. Svi su otišli negdje za svojim životom. Sarajevo je jedna. U jednom Sarajevu? U Solunu. Jedna je ovdje bliže. Ja. A ovi? Ovi je jedan u Čenu, on u Srebik. Mlađi u Sarajevu, a stariji u Njemačkoj. U Njemačkoj. Ja. Svugdje se rasuli. Ja. Vas dvoje sami ostali ovdje? Moje dijete, žena mu se nešto razboljela.
A ja. u bolnici. Kako vam je sa dedom samim? Sluša li vas? Ma sluša što Jel? radi. Je li inače slušao? Dugo ste u braku? Ej, bilo smo mi zadugo zajedno. Sve dok je... Kad je došla do nekoliko umru mi svekar. Ja rekao malo prije Hasija. Ja. A kaže bila Hasib. Viću me nešto i Hasibovom. Upisali me, nijesam se ni rodila. Ja. Kako si bila Hasib? Upisali, mati trudna bila, peto dijete. Ja? Hasib. Pošto tu se završilo da ne iđe u rezervu, da ne iđe u rat. Pošto se rodila, nas pišu Hasiba. Ja nikad nisam pitao, što ste mi vićete me Hasijom, što je, ne znam. Tako ti. Šta je? Kako je ovo? Kako ona bila Hasiba, sad Hasija? Ona je upisana Ko muško? 4.8.45. kao Hasib. Kao muško? Kao muško, Pa zato da ne iđe, ko ima 5 djece, da ne iđe u rezervu joj babu. Ja? I tako, a kad se je rodila, problem opet, i matičar bio snalažljiv, sam dotvori A na Hasib ba. Ja. I to nema problema. Umjesto Hasiba, Hasiba se zva. To je kasnije su oni dostali to. Kasnije, pošto se dijete rodilo, Ja. pošto se ona rodila, onda dotvori A. I nije Hasib, nego Hasiba. I sad, je li njeno sad ime Hasija ili Hasiba? Hasiba je Hasiba, pravo. a zovu je Hasija. Jes. Pa otkud sad Hasija od Hasiba? Pa eto, Kako kome na volju, jes, jel? ma, to je tako u mladosti kao dijete koje vole, nadiju mu po 2-3 imena. Je li ona vama rekla kad ste je ženili, ja sam bila muško? Nije, mi smo se znali, mi smo malo rodbine, Aha. pa se to malo išlo nekad kao familija, kasnije ispalo tako da se uzmemo. Jebi. A ja. Nije to ko zlonamjerno bilo, nego tako. Takve okolnosti bile. Takve okolnosti. Je li vama čudno, Nano, ovako kad se nekad pričate i šalite, da bila sam muško, sad sam Hasiba? Nalazimo se u selu Milanković, je li tako? Jeste, i Olovo. mi smo probili put do škole Ozdol i onda kasnije probijemo ima 2 km i 800 metara odavde do Aha. šumske te ceste koji su klanjaci probili Ozdol. Ja. I valjalo i nama i Klanju i Tuzli. Ovdje sva rana prošla za Tuzlu. Ja. Uzrat. A da mi recite sad, ja sam čuo na ovom prostoru Olova da su sela postala pusta. Kako je stanje u Milankovićima gdje se trenutno nalazimo? Pa mi smo... Je li ostalo sve vaša generacija? Samo vaša generacija, znači? Jes, samo naša generacija. Zato što je rat uništio i Pilanu i... Sve što je Pilanu i... održavalo ljude ovdje u životu. Nema ni sječe ko prije, nema ni Pilane, nema svašta nešto. Nejače za duplo opština nejače. Jel da? Pa ne ja. funkcioniše ništa. Pa nema ni posla, nema ni radnika, nema kako će živjeti. I onda omladina. Omlado odlazi za životom. Ne može se živjeti bez posla. Eto ovdje, kogod je imao najviše zemlje, na čitavoj ovoj, mi zovemo Kriva rijeka, ova sela do Čumništa i do Olova, niko nije mogao živjeti od zemlje što nije se nečim pokrpljavao. Ovdje je slaba zemlja. Ovdje pregrije i hladno bude. To je nenormalno. To znači da vam i ne uspijeva dobro, jel? Ne uspijeva, ništa. Pa eto šljive nismo našli kako voz prestojići. Sigurno. Čak ni ove godine? Nije ni ove godine. I ovo će spati iako sve. Ove godine baš kažu dobro rodilo svugdje. Pa rodilo, ali će opast. Opast. Evo, sve opada.
Pa kako onda vi ovdje živite? Na Pa osnovu čega? nadzor, mora se Ako ne živjeti. uspijeva ni poljoprivreda, ničeg, Ko čim se uspije bavite? ode, ko ne uspije živi dok mora i Od one umre. penzice, jel? Je, Razvuci koliko je, može, je. kako može. je. Ako djeca hoće da pomognu, dobro i jes, Jest. ako neće, Umiru pokrij je. se koliko imaš. Je. Šta ste vi radili u životu? Čim ste se bavili? Kako ste zaradili penziju? Pa ja sam radio prvo u smolarenju, bilo u nas smolarenje ovdje. 3 ljeta, 4. Šta je bilo? Smolarenje, Smolarenje? proizvodnja smole iz Aha. borova. Ja. Bio sam i u doznaci to za smolarenje. Proizvodnja smole iz borova. Jest. Ja. Bor koji je 30 prsne već debljine, Ja. on pripada mu jedna bjelenca. Mhm. Koji je bor 40 prsne debljine, mu pripada 2 bjelence. Mhm. Koji je bor 50 do 55, njemu pripadaju 3 bjelence. Mhm. Koji je 60 i gore 4 i 5 bjelenica. I ne mere više. I dobro, i vi vadite smolu iz I toga? mi crpimo, udaramo prvo sa orumeni bor sa blizu zemlje. Pravile se francuske sikire, obrože se, pa se onda ima lijeto, udari se čekićo i slivnik se udari po to i dol ispod njega ekser i lončić se zadije pod onaj slivnik i ti pomalo režeš. 4 puta mjesečno treba obrzati da se nalije taj lončić. I onda zađe se s kantom pokupi i uborat po 2 metra. Aha. I onda dođe naredi ljudi s konjima koji poče raditi, koji umiju to ljeva da ne prospaju i nosi se u čuništa. U čuništa se nosi. Aha, to je mjesto ovdje pored, ja. To je na prugu, gdje je kao lager. Aha. Ovdje nije bilo otvorene mjesne zajednice nikakve u Crnom potoku i tu se nije se smjelo ostavljati bez čuvara, smolata. I nosili dole? Nosili i to ide za terpentin. I u koje svrhe se to koristilo? Pa to je išlo, pravilo se 45 vrsta raznih lijekova i boja i terpentin, čuo si U sad. različite namjene, jel? Jest. A nisam nikad nikoga snimio da se tim bavio. A jesi li gdje vidio da su načeti ti borovi? Nije vidio. Eto da ti nije mrsko, da zađete sam malo ovom cestom gor pošao, pa morate se vratiti. I cijelog života se tim bavili? Nijesam, jest neko. Ja. A ja sam bio 4 ljeta, to je do vojske, Titovi. 3 godine i 7 mjeseci sam imao radnog staža. Sve što sam počeo prije 17. godine, sve mi je upisano i priznat. Onda sam, kad došao iz armije 15.9.64. otišao na magistralu u Neum. U Neum. Radili smo 9 mjeseci i ta nam firma pada u likvidaciju i mi dođemo kući i primi nas okolna, oparimo prugu s pekare do Nabudim i napravimo to puta za 3 mjeseca. I tada je pruga otišla i ovdal i tam u Uklanju i onda se ceste pravile, onda se otvarali poslovi cukru. Svašta se moglo raditi. Pa sam privatno radio, otac mi je radio privatno, pa smo i mi, nas 2 starija brata s njim radili. I 5 godina iza njega i 12 godina sam privatno radio. Šta ste radili privatno? Kuće pravi, evo ovaki. Od temelja do krova što kažu, jel? Zidali? Jes. Onda si se Zidovi, napravili kuća? Mojašta smo, prije su bile one kuće sa ognjištima. Njiha smo najviše razvalili, pa onda se pravila kao zatvorena kuća bez ognjišta. Sa šporitom i to. Koji mogu to raditi, ko nije živio. Pa Boga mi ste se vi, Refik, naradili sit. Jesam se naradio. Za svojih 80 godina, Boga mi... Nema šta nisam radio.
I 5 godina sam radio samo u Šaševcima. Znaš gdje su Šaševci? Aha. Čuo si? Znam, to je gore Romanija i to. Šaševci, Gurdići, Išeš Brdo, Karmatovići, Ivojevići, Vruci i tako. Planinski ti dijelovi. Ma ja, ta sela vezana su bila. Oni su nekad bili pri Sokovcu pa se odvojili olov. I sad je Haman prepolovio Sokolac. Pa ja. Uzeo im pola tih sela. Do Išeš Brda. Pa naravno, on je više bio na poslu nego kod kući. Jel da? Jest. Vama ostalo 4 djece, Ja. brini se, radi, Bila kuhaj, je peri. svekrva, bila. I svekrva još, i svekar. Bilo, ja. Svekar je umro ubrzo, što je došlo. Ja. Nije bilo lako, jel da? Radi, šuti, ko te pita. Ja. Ostalo nas 8, ja sam 20 godina to hranio. Jedno se dijete rodi, jedno se dijete uda. I sve isti broj. I ja sam to podhranio. Što nije bilo u čitavoj Krivorijeci. Kako mislite, braću, sestre, Pa jel? jo. Aha. Roditelji umrli? Otac umro, Ja. nema ko raditi, da ja sam. 20 godina ja sam. Što ja zaradim, to smo imali. Za 9 braće i sestara Jest, i majku čak jest, i, bile. i ženu, jel? Bile, ja. Pa eto, isto se oženio u 5. mjesecu, otac mi umro. Ja se oženio na Kaču 68. a on umro 9. aprila 69. Pa jeste mogli vi naraditi za Pa morao sam. čeljadi? Morao sam. Ko me pitao, Pa, jel? ma ko me pitao? Jedno što ja zaradim, to smo imali. I šta kažeš, jedno se uda, jedno se oženi, I opet sve isti broj. sve isti broj, Sve jel? isti broj, 8 čeljadi. 20 godina. Jel se ovako zapitate nekad, pa joj imam 82 godine, pa šta je sve stalo u ti Znam šta je 82 godine, čovjek? sve Šta do sam ja 80 sve prošao? Sve do 80. dok nije stopilo 80. nisam se plašio nikakva posla i nije meni boljelo ništa, Aha. majko. Jesam penzionisan kao invalid, ali sam se ubio. Pao s bora i potresao se, što nisam ni ja znao. Pao Gdje s bora? dane pao s bora. Pokušao da se popnem, da ga skrećem. Aha. U njivi bio rađa šiškama, pa se ne mere da pokosi. I brat mi skrećuo 2 bora i jedan raz, kaže, ja ne mogu više, hajde probaj ti. Ali nismo nijedan znali da se to ne mere popet, to je ovako glatko ko staklo, bijeli bor. I pogotovo ko sam ja trebao puzat, ko sam puzao, otkinuo se je. I dole. I dole 11 metara, krenuo pravo na noge, Kolubenica što kao. kolubenica. Imao sikiru veliku za kaješom, evo kaješa i sad u magazi, što sam ga isprekidao. Sa sjekirom za pojasom pao. Jest. O, Ovako kako sam se držao za grane i za stablo, ovako sam i kehnuo. Sikira je podletjela podame, kaješ je pukao, ja sam se bio ovdje do svoja koljena, a sikira je tam pala. Tako da me nije nigdje dosinulo, dragi ali Refi, jesam dobro si se. prošao. a dobro prošao, a jesam se zdrmao, to ću kavit dok sam živ. I kako danas, kad ste u penziji, koliko ste već u penziji da ništa ne radite? Pa eto, 2003. u penzionisan 15. maja, a stupio sam tačno na 61. rođendan u pravu penziju. Ali poslije toga ste radili kuća i kuća. Ali koliko ima, kako ne radite ništa? Pa ima evo 2 godine. 2 godine samo. Ja, sam. Znači vi ste do 80. radili Sve do punom parom. 80 punom parom. Pa svaka Pa čast išlo i svuku, i u penziji išlo svuku. raditi. Ja, Kako danas, šta danas radite? Ništa, pa evo pokuće vidi, malo, čačka, evo ne jel? mogu. Jednostavno evo ne čovjeku mogu. to je negdje u krvi, Pa jest, jel da? jest. Naviku raditi. Pa naviku raditi, to znam, to sam radio. Imao sam jaran pa sam rezao, imao sam motorke, imao sam svašta. Nema sad ništa. Imaju djeca. Jel vam dolaze djeca? Dolaze. Dođu, obiđu vas. Dolaze kad mogu.
Pa dobro, ja normalno Ja. u skladu sa svojim obavezama. Ja i ova rade privatno. I ovaj u Sarajevu i ovaj u Njemačku. Pa ja. Ovakvi posao koji ja. Građevin. Pa više ovo namještaj. Aha. Rade i molera i krečenje i maltanje. I više to i pločice radi. I tako. Pa ja. Oba dva. Jel vam Hasija neobično od pune kuće danas samo vas dvoje? Ja šta Jel da? ja. Jel vam žao što su se Ma navikli smo gotovo. navikli ja. čovjek? Pa dobro, navikne čovjek na sve, Ja. ali negdje opet Hoćete sidjeti, hoćete li kahu? nećemo, hvala vam. Idem donijeti jedan makar keks i A ne može, jel da u I soka. bosanskoj kuća da se ne popije kafa, I sok. sok ili keks ja. pojede? A? Ja. Neobično, jel da? Imate li vi s kim popiti kafu, pojesti taj keks? Imam. Ima. S čovjekom imam. Pa dobro s njim, ima li Dođe, komšiluka, ima, ima li nana, eno, deda, eno, ima eno nekoga. mi je- Kažu eno mi je pusto sve i što vas ima ne družite. Eno mi je za ova dolazim, što Aha. sad bila je tu. Od njegovog brata, Ja, žena. Nije. Sestra. 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 Ja malo Sestra. brkam te pojmove za ova Sestra jetra i moja tako je to. umrla doma. Ja. 3 su umrle. Znači družite se, ima druženja, popijete Ma, kafu, sam malo ja se... sad ne mogu, volim me noge, ne iđem. Imam jetra go daleko za ova selo. I u njoj otac i mati imali dosta djece i u mene. Aha. Ali smo oboje peto dijete u roditelja. I ona peto, Najmlađi. nije najmlađe, nego peto dijete. A iza mene je bilo još Jel de? Dada, Šerifa, Rašida, Fata, Isma, Munib. 6 iza mene rođeno. I Koliko to vaša majka je rodila? 11? 11. Vi 5 dijete. Ja 5. 11 djece rodila. Yes. A i vi ste 5 dijete. A koliko je vaša rodila? 9. 9. Jel imate kontakta sa braćom, sestrama? Ma, imamo, Dolazite. ma, dolazi, Slabije, jel da, ali opet? Slabo, A ja. ima se. A vi sa svojima? Ja, eto, uvijek smo bili zajedno i nismo mogli jedan bez drugog i zajedno radili. Ovaj stariji što 36. godište, a ovaj mlađi je 60. godište, mlad. I ja sam ga hranio od svoj drugi razred iza oca kad je umro. Ja sam ga hranio i iškolovo i naučio ga raditi. Radio je isti posao koji ja. Jest išao na zanat za keramičara, ja ga stio, tako mi nastavnici nalagali, ne daj mu niku trepiku, sam nek iđe u pedagošku školu. Ja ga upisao u gimnaziju 1. godinu, ali je bio ovdje jedan, evo baš od ovoga Amžića. I jevi ga, kako je to, zaveli ga, propušio. Bio najbolji, on i još dvojica vodali đaka u školi i čim je otišao u gimnaziju, odmah 7 jedinica na prvo tromjesečje. I propade. I onda se javi u GP Bosnu za keramičara i odmah tamo odlikaš postao. Iz krajnosti u krajnost. I završi, trebao odraditi u školu, što je školu, on hoće para, hoće da puši, hoće da pije i on u Bitas priđe i u Bitas i iz Bitasa u Irak. Životnog puta. Ja, eto ti. Svašta negdje stane u taj život. Jel da? Jeste. Kad se čovjek svega prisjeću. Kad bi se moglo snimiti po redu sve. Jel bi nešto drugačije danas? Ma ja svašta nešto. Šta bi drugačije? Ja. Ma ne bi ovako radio ko što sam radio. Eto šta. Puno teglio? Pa puno teglio. Mnogo teglio. Mislio sam da ne mogu se ni umoriti, ni slomiti, ni ništa. Jes klinac. Odjednom što bi. Je li ova omladina danas pametnija što neće puno da zapne? Pa da ti nije rješenje, nije mjesto za toga. Nije mjesto. Došao nama uzrat ovdje jedan hođa od Žepe,
Derviš Alija se zvao. I ja bio ovdje Mutevelija 10 godina to džamiji kad je on bio. Refiko, što nam nema ljudi u džamiji? Hođa, ovdje se mora radit, a kad ti dođe da zakači uši. Ovdje se mora radit, ne mere da pada bez posla. Nikakav napak. Prođe se hođa i onda navalio politiku na narod. Vidio da nije samo u meni greška, nego u čitavom narodu. I gore na onom brdu bila dova, čuli ste za dove, jel? Volio je pričat, kao ders držat ljudima. Biću ljudi, nisam taj dan bio ja na dovi, kaže, nije nikad nako održao vaz ko Derviš Alija na velikoj glavi. I vidio taj narod što se sabire vam kad se izlazi Ligatića ravan i tu se sjeli, znaš, posle klanjanja. I kad je on to vidio kakav se narod ponaša, sam je sišao i evi naš most bio na njemu napravljen i skudan je sišao, raspremije se i bel nije znao plivat. I utone i gušio se. Kao narod mu kriv, nije kriv mu narod. On kriv. On je služio, kaže, Titovu vojsku, stažeta bio tu i on otišao. Još plus pročeran otuda, eto šta mu je bilo. Kažete, manje bi radio. Manje bi radio. Je vam žao što ste nešto propustili možda? Pa jest, a mnogo se toga, jel da, moralo propustiti? Pa eto, ispada da jest, zato što smo imali mnogo djece, ja sam navio da i sestre mi i brat uče, da polože, da stignu nešto. U školu, da se obrazuju. Jest, ali je klinac ne sluša to. Pogotovo kad nema domaćina, radi šta hoće, ti ne znaš. I nije se mene svetili, sebi se svetili. Jel da? Pa normalno. Ja sam, kad sam napustio privatluk, odmah uzeo prvi mjesec, drugi, otišao u Gračanicu i položio za tesara. Nije se imao ni to. Nije se imao ni 8 razreda. 72. polagao pred njezinim bratom, tim Hasanom učiteljom, i bio Mirko Pejanović, jednoga i sad bio učitelj, i pred njim. Ja vičem Hasanom, rekao, ne znam ja Hasana ništa, ma znaš, pomoću ti ja, kaže, evo ima i Mirko. Bogom ja položim, 5. i 6. tude, i vod nam, nismo imali ni svoje škole, 56. je napravili školu. I nije bilo do 56. ni 8-godišnje u Solunu, a ja sam 54. završio 4 osnovne i kad je krenulo se u 8-godišnji u Solun, ode i moje godište. Ja hoću da idem u 8-godišnju, kaže moj babo, ne mereš ti, što? Ko će meni čuva goda i ovce? To i bi. I ja čuvao sve dok me nije zaposlio. Goda i ovce, momak je bod. I pošto me je zaposlio u smlarenju, onda sam prestao biti čovar. Još nisam, sve radi. Od 5. maja to je, zaboravio sam, vidim, maj. Nije ni čudo. Kad je to bilo, moj Refik? Ja. Kaže Refik, manje bi radio. Jel bi vi nešto promijenili za ove godine života? Ma ja šta bi promijenila? Da ne radim. Niti, jel? Koliko on radio, toliko si ti ovdje, jel? Ako ne i više. Nijesam ja toliko ne. Dobro, ali tebe je čekalo ove kućne obaveze. Kažu,
One su ko 3 posla. bila Sve je- u krug i ništa se ne Bile su vidi. i zaove i sve krva. Ja. Bilo nas je. Ali šta će takav život, bio takvo vrijeme, jednostavno se moralo to proživjeti, proći. Hvala vam lijepo na razgovoru, da mi Hvala budete i vama. još dugo zdravi Hvala i vama. i da uživate u svom i na svom što kažu. Da vam pođe za rukom, da snimite pravu priču, pravi život, bez imalo sumnje i bilo koje vjere. Jel da? Bez. Tako. Sve što se zavađa, to je otmica jedno od drugog. Jest. To je nepismenost, to je glupost. Najviša glupost za čitavo čovječanstvo.